Asa kau explain kabar sa na. So ginan ay manan yan nagyang kaya kwan or yan nagyang kaya para tidiwa iran. Nakati ya perong masira na isa deal. So ay manan yan na miyagala pasirano to. So benda diran ke lapan nagyang kaya iran. Nakati ya puna maraniran na kwan. Mad nagyang kaya sisper. So siron si sagyang kaya kwan. Lebanon na tuloy-tuloy sudiran di ikatidawa. Why? Ay may balita siin na ay mana niyan na pihak ka intensif ay mana niyan na pihak ka begerbeden. Agyang kaya mana niyan na Israel so ka penimbangan niyan si sagyang Lebanon. Why? So ay mana niyan na kagya mapa di si sagyang kaya deal na all fronts. Ay mana niyan na langon na talagpeda yakin niya Iran na kapag si sagyang ceasefire. Yan ay sabab ay man tuwagawi na miya maglaston siya niya kuwan Israel. Okay. So siron si sagyang Gaza na samanan na mipapansak mambuso bitiara agi ke pasad nga nadil. Na mala disan pagayunan nagyang mipantag sa disarmament. Ay man yan na ayakabayagi nga Israel na pagkidisarman niya nagyang Gaza. Okay, with na dataro pagkigda magyang Gaza sad nakapagyugiran asar kaya man niya na makamuaya nagyang kaya state o di na sovereignty. Ay man niya na makasibay sira magyang Palestine na makasibay sa isa ka state. Ay man niya na pungunot siran. Kagya aya saba padiran di ka revolution ansiran makasibay. Upman natigiran wad na assurance oay ayamanan yan na pakasibay tano na kenaba muskila kisurindir ko sinapa ati gitu isinganin na. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma namatan. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Trump say US-Iran deal to be signed on Sunday as Tehran calls doubt on timing. Peter wagyang kaya emanan yan na si Trump atigin na deal o di na agreement na kapakaya kapirmaan iman to a Sunday. Problema na miya gagawi din. Na emanan yan na dapat na aba miya balita aba kaya permaan. Sugi kuan kita mga comment ay manan yan na tigiran na kuan Cebu sa katero si kaya niya Trump. So Peter wag yang ay manan yan gyang ko na Peter Trump na doubt ay manan yan na dirun makapaparati agyang kaya Iran sa gyang ko na Peter Trump kapakasainan. Gyang ko na si President Donald Trump na Peter yan agyang ko na deal kasabapan sa amanan yan nakikiterg agyang di ka tidawa sa kapakapapantag United States of America nagugyang kaya Iran nakapakatigan may schedule atigyan so kapirma Iran iman to a Sunday after Iran cast doubt on timing with nagyang kaya Iran na sesangka ayamanan yan atay niyan agyang kaya schedule ditero ni Trump nakapakaya di maulawla. Gyang ko na ini-post yakin ya Donald Trump si sagyang kaya social media Peter yan swat andid na tigyan ikapirmay si sagyang kaya deal nagyang kaya tigyan na Strait of Hormuz na kopin andid na tigyan publiko sadid na baon ran wayamanan niya na pagukiton detarin so yamanan niya na private na gusto mga ayamanan niya na commercial vessels. Peter Open nagyang kaya manan niya na Pakistan kagay si Iko Sapto. Ay manan niya nagyang Pakistan na si Ranso di imangingi masadan na Peter yan. Asibu atigyan si sagyang kaya 24 kauras na kapakay. Ay manan niya na mapasa dagyang kay agreement na preparado kami atigyan si kuya manan niya na online o di na electronic signing. So ay manan niya na bapia pendisiran miya katuna na yaman na niya na through internet oay
na pirma si Trump na pirma mambugi nga Iran. So kana daabaw na yaman niyan na face to face meeting. Kaya pitiriran si ina Oriana tigi naging 24 ka oras ayaman na niyan na kapasad agyang kaya deal why na aya sunod si na napreparado kami sa mana niya na online signing o di na electronic signing. Before Trump comment, Iranian Foreign Ministry spokesman Ismail Baghi expressed caution over the timeline, saying, "We will have to wait and see about the exact date of the signing of the Memorandum of Understanding, although it will not be tomorrow, Sunday." Ugid na counter agyang kaya Iran agyang Peter Trump nagu Peter Pakistan. Ayaman na niyan na disiranon na makapaparatiya agyang kay ko na kapirmai si sagyang kaya agreement sagyang kaya ni Trump ayaman na niyan na Sunday why ugid tigin nananayon tanud nanto na ikeswa ugid da tigagyang Iran na probably nakanaba tigyan na may ka Sunday. A delegation from Qatar, which has also mediated in the talks, arrived in Tehran on Sunday, Iranian media reported. Padsigagyang tutulan na makapupuon sa BBC, Pitero yan, agyang ikaw na delegation, makapupuon sa kaya Qatar, padisira na di mangingimasadan, na imanto na miyaka, imanto ayamanan niya na Sunday, na miyaka umasiran si sagyang kay Iran. It was not clear if the visit would affect the timing of Iran's expected signature of the deal. Kapakayatigin, ayaman na niyan nagyang kaya bisita siya Qatar na would affect the timing of Iran expected na kapakayatigin ayaman na niyan na kanabay ni kasabapi siya ayaman na niyan na bamakaran sagyang kaya kapirma si sagyang agreement o di na deal. In a post on Truth Social Media, Trump wrote, "The deal is scheduled to get signed tomorrow, and immediately after it's signed, the Hormuz Strait is open to all." Agyang kaya ini post, yakin niya Trump sa social media, Peter yan. Agyang kaya tigin na deal, nakapakaya tigin, agyang kaya tigin na deal na may schedule at tigin mapita, manag katiruan niya si inakagay. Mana imanto ayaman na niyan na akad na ora mismo, immediately. Ora mismo tigyan sa kapirmay si sagyang kaya agreement, nagyang tigyan na Strait of Hormuz, why? Nakopy na din sa ayaman na niyan na to all, kalangulangwan, ayaman na niyan na pagukiton, na ayaman na niyan na diretso. In an apparent reference to Iran enriched uranium stockpile, Trump said that the appropriate time when all is calm, we will go in and get the nuclear dusts. In an apparent reference to Iran enrichment uranium stockpile, Trump said that at the appropriate time, when all is calm, we will go in and get the nuclear dusts, adding it would later be destroyed. So sama na yung mga pagarian. Nagyang kaya katiro Trump, apitiro yan. Siya tigyan ko mga pedauras. Ayaman na niyan na makatenggaw, agyang kaya maulaw-la. Nayaman na niyan na kuma, so oras ako na mi agyang kaya enrichment. Enrichment agyang kaya kuwan, agyang kaya di rin ditiro na nuclear facilities. Di nagyang di ka pang buel sa nuclear agyang kaya Iran. So ayam ituturo agyang kaya katiro Trump na so ayaman na niyan na di ka pang buel sa nuclear agyang kaya manan niya nuclear weapon agyang Iran na damatats kay pitiro yan si later. Ayaman na niyan na pitiro Trump siya ugi datigyen na swatigyan so enrichment of uranium. Ayaman na niyan nagyan so kapakala say ko di kang buel sa nuclear agyang kaya Iran o di na stockpile gyang nami pupunduiran no pa ma na Peter Trump at the appropriate time siya tigyan si iko mapia oras why when it calm na amay tigyan kat ayaman na niya na matenggaw why
makalma, we will go in and get the nuclear dust. Nayama na niyan na kung mabuti yan. So yama na niyan nakakuha mi sisagyang kaya nuclear dust. Na matan. Sama na mga pagarya na aya didlak guni nagyang Strait of Hormuz. Ikadua didlak red line na Iran na Strait of Hormuz, nuclear facilities o di na uranium enrichment. Ikatlo na giyang ko tuwakuan. Ito na itawagun. Price asset. Sama na nagyang na nadidlak a red line na dedin ayama na niya na miya ako ni Trump. So langon no kabaya a Iran na miya kwa. So langon no maka sasabay siya nga kabar na katawan niya na ilangon. Why? So ayama na niyan na nuclear facilities na kapakaya miya sit aside sa nga kateroy Trump. Okay? So Strait of Hormuz na ayamiya swa kagiaya kabaya Iran na dira na ng pakitats na asa tama na miyaswa na aya makapunggulimasan naging Oman. Giyang kayamanan niyan na price asset na aya miya klimiran, aya miya panutul na half of their price asset. Aya na niyan na media. Isa ko miyaw na 24 billion. Giyang na price asset naginan supat tumutamo ka naging ya Iran agunid na ya makapridwa ya Iran isa ko time ndaya kinya so miyo time ram pandaya ni ki Trump isa ko miyo na president si Trump so kaya patay Soleimani na miya pris so langon no asset agyang kaya manan yan na Iran so makokontrolo naging Amerika miya panutula ay manan yan na 100 billion to 120 billion. Na piyang ni utwag yung nga Iran na miya kapirad na iyamanan yan na midarpa na di din pengunut agi nga Amerika. Taman sa banya ka tidawa siran sa miya ka duwe man to waya ditunugo ka tidawa. Na dedin na miya pepara bitiara. Dedin na miya angin na Amerika. Giyang kaya talo na did na ni pagyuga giyang kaya manan yan na Iran. Giyan na ni red line Iran. So miya kwa so kabaya Iran kapag mayroon na miya set aside. Why? So manan yan na bitiara sa giyang di ka pangbal sa nuclear bomb o di na nuclear weapon na yamanan niya na miya set aside. Giyang kaya miya panutulsin na half of their price asset na yamanan niya na kibagay si sagyang kaya Iran kauto ami signal lagi yang miabati akan kagia agyang kaya tunay ni United Arab Emirates na kepunan sira no tua walahu alam na 6 billion o dito 6 billion ay makaduwira no to kepakaya kapunan sira sa 6 billion giyang kaya katatagun sa price asset agyang kaya pera ka Iran na madakla katataguan nun. San sa United Arab Emirates, san sa Iraq, katataguan sila nun sa 8 billion, san sa China, san sa Amerika, madakladar pa, ingid na katataguan nun na miya price. So katatan na yamanan niya, na Peter wag yung report, half of their price asset will be given to Iran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. So giya ki ikapakatigr. Giya ikapakatigr. Sabab sa isa ko miyaw na pag-warning agyang kaya ayamanan yan na Amerika. So di ka no pangunot o di ka no sa pangunot na itepi amis ka no sa lupa o di na iputo amis ka no kaya ayamanan yan na Stone Age. Ayamanan yan na mga pagator. Buwan niya, so kang buwan ro, Stone Age. Mga pagator swalay. Ayamanan yan na pakasoy na amis ka no ron. Madakalo tuwatan to ang mga warning Iran sa agyang kaya Iran. Uwid na agyang kaya Iran. Peter didn't kalamak sa tigyan na yamanan yan na uban yung touch ang uranium nada uban yung kuag yung kaya Strait of Hormuz kambilag niyor kami nada uban yung dimbagan ang price asset nada so taman sa pag-warning ng Amerika taman sa yamanan yan na benditero Iran at tigyan na ingo makano we are ready sadya beton yun na
te kapanami. So miya prubiran si sagya nga miya ka pera gawe, adiran di ka kakuna why katimba ka so tomimbak si Trump nakanaba ma ayasa upairan nakanaba dua taka pa kanaba telaw taka pa ka upaman na sobra-sobra. Na sumi man si Roman Amerika na Allahu Akbar. Paganay na tuminiba ka Iran na tuminiba ka Amerika na sumiop na 21 sites. Tuminiba man si Roman Amerika sumiop man nagyang Iran na 18 sites. Okay. So saba pero na miya ka pangilay saukit agyang kaya Amerika pangnitakwala mitarus agyang kaya manan yan na ceasefire. Miya ka pera pulud na tigyan na Iragun. Nagyang kaya tigyan na Iran na pesenditan din nagyang kaya western country sa diran sa di kundi kambal sa nuclear bomb magyang kaya Iran ugid na Peter agyang kaya Iran na dianan benar o di na dininay agyang kaya Iran agyang kaya sendit sa diran di kambal sa nuclear weapon ayamata na tigagyang kaya Iran nagyang kaya ayamanan yan na electric ato na ni gingatigin na nuclear facilities na kanabay ni purpose ay nakambuel sa nuclear bomb kaya mata natigyan nagiin na pagusar na miya tigyan ko peaceful purposes naguyama na niyan na to generate electricity and for research purposes ama na niyan naging atigyan na nuclear facility ami na kanabay purpose ay nakambuel sa nuclear bomb kaya mala pagusaran namin siya na peaceful purposes. So kalilinta datigyan. Naguyamanan yan na ando man kapaka-generate kami sa yamanan yan na electricity o di na kurente. Naguyamanan yan na sa mga research purposes. Oh. Trump also warned that if things would not work out quickly, easily and smoothly, Washington had the ultimate alternative hopefully never to be used again. Siya kini Trump na inwarningan niya nagyang kayamanan niya na Iran. Amay atigyan kagyang kaya tigyan na kapasadan. Na amay ka di iminggulalan work out quickly. Di tigyan minggulalan gagaan. O di na easily and smoothly. Ayamanan niya na easily and smoothly. Giyang ko tuwa na. Smootha easily. O di na mapia malumanay. Why? O di tigyan na minggulalan. Nagyang tigyan na ayamanan niya na Washington. The ultimate alternative hopefully never be used again. Nayapagmin niya si why na ame tigyan nga di minggulala nagyang ayamanan niya na agreement si kukaga niyan nagusi kukapian niyan na ginga tigyan na Washington. Why? Nagitigyan ni T2 ultimate alternative. Ayamanan niyan na T2 tigyan ayamanan niyan na ay pagmin niya si ina may gadi mausar na pagusar ni ran si Roman agi ang utamanan niya na force. Earlier on Saturday, Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif said that we are closer to peace deal than ever before. Peter nga Pakistan. Peter yan siya kina Pakistan Prime Minister mismo, CG Prime Minister Shehbaz Sharif na Peter yan nagyang katigyan. Kapapantagan ni Mato na dud na yatigin na datarian ayamanan niya na very close. Why? Ayamanan niya na dud na tigin na dataraya tigin amapi atigin na miya pasad mi pantag sisagyang kayamanan niya deal sa miya kay tutubo atigin na pagarins nun. With finalization likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after. Following by technical level talk next week, Sharif wrote on X. Ayamanan niyan na Peter nga Prime Minister ang Pakistan. Siya tigyan sigisagyan 24 hours na kapakayatigyan ang mapasadagyan nga deal. Nagusama niya na di kami di mariparado. Si ko kapirma eron gulalan sa ayamanan niyan na electronic signing.
of this immediately again. Follow by technical level talk next week. Na oriano to na yamanan yan na oriano to next week atigyan oriano ka permeron na natigyan na kulaw la udi na may penggulala na yamanan yan na meeting through sa yamanan yan na internet. On Friday, Iran Foreign Minister Said Abbas Araghchi said that a deal with US was close. Isa ko Sabto, Friday. Nayamanan niyan na Peter agyang siya Foreign Minister. Siya kiniya Said Abbas Araghchi. Na Peter yan na swatigyan so bitiara. Sisagyang kaya yamanan niyan na Amerika ugyang Iran na yamanan niyan na miyapasad. Miya close deal, miya close deal. When you say close, na kanaba so miya close, kaya closean ka, pa na close deal. Miya gayon siya. Alhamdulillah. The agreement envisages an end to the conflict between Israel and Hezbollah in the Lebanon, he said. Napad si atigyan, nagyang atigyan na yamanan niyan, na Lebanon, aguyang kaya Hezbollah, napad si sagyang kayamanan yan na ceasefire akapakamitar agyang kanan adisandi ka tidawa. Gitu sabab agyang kay sa khabar oy na miya panutulro piya ka intensify ayamanan yan na piya kailot piya ka beger agyang ka Israel so betoyran iman tuwagawi. US officials have confirmed some of the details of the agreement, saying economic benefits for Iran would depend on Tehran meeting its obligation. Ayamanan yan na Peter Wagyang US officials. So atigyan so mga pada details agyang kaya agreement why na matitimo aya si sagyang kayamanan yan na Iran why matitimo atigyan niya sa Iran why si kayamanan yan na kakumo meeting. In recent months, variations of an agreement have been expected several times but have not been completed in the later stage. At igen si kumiyang na bitiara, tanto nung madagla miya din ang mga bitiara na din natigyan maklos o di na tigyan hindi nagtagumpay. The war began with US and Israel strike across Iran on 28 February, prompting sa manen na penutul niyan agyang oto akuan. Kaya tidak isa kumyon na. Despite having aggressive ceasefire on April, the US and Iran have exchanged intermittent fire. Kata. Penutul niya nagyang kaya Orian, agyang kaya pakamu ayan ang ceasefire. Sa manen sa kan na konbinsido ako dun. Konbinsido ako dun na yaman yan na niya close siran. Sabab sa Peter Trump ay manan yan na akad na pirmaan. Peter agyang kaya Pakistan at tigil na 24 hours na may pasad na sa manen na ay di preparadun na signing. Katayang mambu siya Araghchi Peter yan na close deal. So alhamdulillah pagkapya kaya ginota mga pagari. Wah, paganeron na sakan na paparati anakan. Aso masakit o datarta Muslim na kailangan na kasakitan ka mambu Muslim. Kaya ginakatiro Nabi. Kanaba ka tigyan Muslim, amay ka suwawi da akal, kasasakit. O pada ka Muslim na di kami awid akal, di ka naman buka sakitan. Na upama ka, datarang ito kaga isa ko isa gawi. Di panutulong ka, pumakasagad ta, di ka panutula sa yamanan yan. Na masusuagi ang kaya gasa. Na gumakaw matos siya kito, na tigyan na sudiubur ka. Allahu Akbar. Muslim penariyo to. Masya Allah. So, ginan. Niya katarotop so, kanabunda taluragun, patragun ang kasusuba. Adi, isa ko 2023. Na 2026. Niya taluragun. Kasusubay betano sinad. Dapat na gawin de. Inong tabigiran na kaya sungwanta. Bako da makabate sa kabar. Datar cudi ka kabar sa radyo o di ka kabar sa live na ginan. Inu gira mi alo yang agasa na ke-emotional ta kagia da kaya bate akan sa news. Abada miatay agasa. Just imagine.
2.1 billion at tao sa giyang Gaza. Ayami atayron na sobra 70,000. Sobra 70,000. Malang itong dagda. Upa maka susi sa ranaw, pakawat at tabiya. Na kadaklan si na 10,000 ni tago. Nati sa manuto na pito ka munisipyo. Ayami ang loan na 172,000. Allahu Akbar. Tatano, kiyo man ang pananan. Na aya makagagda mo sa sakit. Na udi ko kiribet na sobra sa 40,000. Na makagagda mo sa emanan yan na hospital, kailangan so kipag-hospital nun na labi sobra 20. Kailangan so kawit yan sa Egypt. Na did ni pangunutakuan. So, bagyan ko tadi hindi ka panutulang ko to a doktor na very emotional lang ko to a doktor kaya tigin na madagla tigin na makapipila. Kapag sa pasad, agyan nga na agreement between Gaza and Israel na swatigyan so tao kesakit. Kailangan niyan so kabulong iron sa Leo abroad mana niyan na sa Egypt udi na bapi ande sunga country na piperoron. Uwid na daw tumasunod. Na mas madakal so ayamanan niyan na makapipila. Ayamanan niyan na dedengga pamulungin na ramig miyatay na ded milyo. Sugi nga na mga labi 20,000. Kailangan so kabulong iron sa Leo. Napita man nun so kwan. Doktor sa giyang kaya Gaza. Si sagyang kaya CNN, Iran see no final decision on US agreement despite Trump forecasting Sunday signing. The US and Iran have offered completing tunay ni miya kapire ni kauras. Update 9:20 AM. 9:20 AM. Di tanong niya ba tiyan? Nakamas miya oryo to ka kuan. 2 hours later. So gyang kaya CNN na 9:20 AM. So di tanong niya ba tiyan? Subusulit testip, buti ang tanong. A Palestinian child was killed by Israeli occupation forces in Al-Batan, Al-Samin area of Khan Yunis in the southern Gaza Strip. Mata. Israeli warplane carry out a series of strike targeting Nabati al-Fawqa, Kifar Tabnit, Masjid Sun, Al-Hus, near type and the outskirt of Al-Abbasiyah in southern Lebanon. Tanto ako, naman na yan na biyan na tanagyang kaya ko. Israel lagyang kaya ko. Ato na ini, kaya pa mong beran sa Gaza. Kapag maglasta nira na Gaza. Galibaf, Israeli strike on Beirut racist daw about US commitment. Muhammad Bagir Galibaf said the era of the good cop, bad cop approach is over. Galibaf said the Israeli attack on Beirut southern suburbs demonstrate the Washington either lack the will of the ability of manan yan nagyang kaya si Galibaf na pitero yan nagyang kaya ikaw na di ka pamumbag yang kaya Israel sisagyang kaya Lebanon na toosay sa mataan na manan yan na di the world of honor agyang kaya si Trump. Wah, di niya buka kontrol agyang kaya Israel. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said the Iranian people thwarted their enemies' plan through steadfastness in the face of pressure and threat. So sama na yan na Peter Wagyang kaya si Araghchi, Abbas Araghchi. Ay man to atigyan na so di iking gulalanan. People thwarted their enemies' plan through steadfastness in the face of pressure and threat. So sama na atigyan nagyang mga ridu ay man yan na pagilatan niya sinagyang Amerika. Ay man niya swatigin so mga kalaban, reduay, planoeran, siko
planuiran nagu presuriran udi na mga threat na sama na enwidruiran udi na ginakaniran. Aragat siya did that the recent conflict demonstrated that regional security cannot be built on excluding or ignoring Iran. Sama na tigyan na giyang kaya siya ragat siya na pitero yan. Giyang kaya tigyan na may papansak. Adi ka tidawa siya giyang kaya manan niya na region why na amay kabayran na disregard. Agiyang kaya Iran na daaban yan kerandangan. Reuters citing an Iranian official reported that under the draft memorandum of understanding, the United States would refrain from imposing new sanctions on Iran until a final agreement reached. So Peter wag yang Reuters. Ay katulang kaday na uda maad na draft udi na memorandum of understanding na kapakaya refrain from imposing new sanction of Iran. Ay man yan na reported under the draft memorandum of understanding. Padatigyan siya giyang kaya pasad sa giyang kaya agreement. The United States would refrain from imposing new sanction. Ay man yan na siya tigyan siya giyang kaya agreement oriana na kaganagan ni Trump pag yung mga sanction yan siya giyang kaya Iran. Iran maintains closure of Strait of Hormuz. Sama na yan na ayamanan yan as of today, as of this moment na close sama niya yung Strait of Hormuz dapat na ika-open. Citing the authority responsible for Gulf Gateway reported that the Strait of Hormuz remain closed until further notice and the forgiveness for foreign vessels are not permitted to enter or leave. So sama na yan na as of this moment sangay oras si manto na kakakalosam na Strait of Hormuz dapan abarko kaya permitan sa kapagukitian supliw na gusto sulod. Report agyang Al-Mayadin reported that the death toll from the Israeli strike on Beirut southern suburb has risen to 3 killed and 6 wounded. Sama na tigyan agyang di ka pamumba. Agyang kaya Beirut, Israel, agyang kaya Beirut na adna dala kaya de makambakwit na sama na tigyan na talo katawa miyatay na guna makatawa angal sagyang kaya report yan. The correspondent said attack target a 5-story building in the Gubiria area. Peter wagyang kaya Al-Mayadin apad sa tenimba kagyang kaya Israel sagyang kaya manan niya da Beirut nagyang kaya 5-story ko na building san sa nga nadarpa a Gubiri area. Additionally, Israeli strike were reported on the house area near type. Napad sa tinimba miya sugat aging airstrike. Mga airstrike lang ang naging ni panimba ka Israeli man to. Ay manan yan na miya panutul ko na adungo na sa tima na walay. Why? Ay manan yan na miya totong sabab sa nga bomba o di na airstrike agyang kaya Israel. Miya panutul pa na nga Al-Mayadin.